Brojevi malteškog jezika na srpskom jeziku. Broj 1. We had. Broj 2. Tnein. Broj 3. Tlijeta. Broj 4. Erba. Broj 5. Hamsa. Broj 6. Seta. Broj 7. Sebha. Broj 8. Tminja. Broj 9. Desha. Broj 10. Ašra. Imena brojeva do 20 morate pamtiti na pamet na malteškom jeziku, zato što svako zasebno ima ime za sebe. Nakon toga sistematski menjaju oblik po gramatici. Tako da hajmo da nastavimo dalje primere. 11. Hdaš. 12. Tnaš. 13. Tletaš. 14. Erbataš. 15. Hmistaš. 16. Setaš. 17. Spataš. 18. Tmintaš. 19. Cataš. Dsataš. 20. Ošrin. Znači primećujete da se skoro svaki broj naziva sam po sebi na svoje ime. Sljedeće brojke nakon 20 se na malteškom uvek izgovaraju koristeći određenu formulu za njih. Hajmo da čujemo. Na srpskom, generalno, koristimo primjer kada želimo reći broj 21. Sama reč kaže, nadovezuje se, 20 plus 1, 21. Tako mi govorimo. A oni govore totalno suprotno. Znači, we had u ošrin. To znači 21. Ali kada bi se bukvalno brutalno prevelo na srpski, oni zapravo kažu 1 plus 20. 1 i 20. Da bi rekli broj 21. I na to mora da se navikneš. Tako da, 20. Ošrin. 21. We had u ošrin. 22. Tnein u ošrin. Znači 2 i 20. 23. Tlijeta u ošrin. 24. Erba u ošrin. 25. Hamsa u ošrin. 26. Seta u ošrin. 27. Sebha u ošrin. 28. Tminja u ošrin. 29. Desha u ošrin. I 30. Tletin. Dalje samo nastavljamo koristeći istu formulu. Znači dalje na malteškom govorimo 1 plus 30 i isto tako 1 plus 40 i 1 plus 50 za sve brojke u deseticama posle. Znači 51 se kaže 1 i 50 ili ti 57 se kaže 7 plus 50 i slično. Znači samo se koristi ta formula. 30 je tletin. 31. We had u tletin. 32. Tnein u tletin. 33. Tlijeta u tletin. 34. Erba u tletin. Hamsa u tletin. Seta u tletin. Sebha u tletin. Tminja u tletin. Desa u tletin. I za 40. Erbin. Dalje pišemo 1 plus 40 i tako dalje. We had u Erbin 41.
Tnejn u erbin, 42. Trijeta u erbin, 43. Erba u erbin, 44. Hamsa u erbin, 45. Seta u erbin, 46. Sebha u erbin, 47. Tminja u erbin, 48. Desa u erbin, 49. I hamsin, 50. Dalje, desetice, govorimo sljedeće. 60, setin, 70, sebin, sebin, sebhin, 80, tmenin, tmenin, 90, desin, deshin i za 100 se kaže mija. Nakon toga, kako se govore brojevi poput 111, 156 ili 189 i slično na malteškom. Ovo su sljedeći primjeri. Kada želiš reći broj 121, na malteškom kažeš, uvek po istoj formuli, 100 plus 1 plus 20. I to funkcioniše za sve brojke. Znači, mogu bi da kažem za 184, da je to zapravo 100 plus 4 plus 80. 137 bi morao da kažem na malteškom 100 plus 7 plus 30. Zato što njihov jezik tako funkcioniše. Znači, mija u vihed u ošrin ti je upravo rečeno broj 121. 121 on je razložen na to da kažu 100 i 1 i 20. Tako njihov jezik funkcioniše. Dalje. Broj 1000 na malteškom se kaže elf. Jako prosto. Elf. 10.000, ašart elf. Zato što se ašra govorilo 10, pa ašart elf, 10.000. 100.000, met elf. Milion, milijun. Bilion, bilijun. Trilion, trilijun. To je to od časa za danas. Ovo su bile malteške brojke sa srpskog jezika objašnjene. Nadam se da ste uživali. Zapratite me, subscribeujte se, imate sve moje društvene mreže u opisu videa i uživajte. Narak lil kulhad.